Tigasat. Napalabas, binaon ni Angeli ni Maryong amang sapol kini Monray. Tapag sa saritaan dan ti may papan iti kalaysada Diana ken ti kabsat na. Nagawid nga rod ni Maryong iti balayda. Tapno sukunen ti baro. Ngem naklat daytoy idi nakita na ti panagholding hands da Monray ken anaya. Naragsakan ti lakay idi naamuan na ang nagkinawatanen dagiti dua. Gapo iti panangpilit ni Angeli iti baro amang ikanlaysa kini Diana, nakaunget ti baro, ket nabugkawan na ni Angeli. Gapo iti dayta, napospon ti kanlaysa dagiti dua. Kinasarita nga rod ni Diana, ni Monray. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Monray, sorry ha. Ngam ay ayatan ka ngamin at talaga. Saan ka ngay ayatan? Masursuro naktumat. Saan ka kadi amagaw-awat, Diana? Imbagag lang arudan na di kay ayatan. Ngam ipilit mo pa ilang tibagim kanyak. Uray niya ti araramidin nyo. Di ka kaya't ngagbalin nga asawa. Naawatam, Diana. Monray. Apay aya akasta kayo. Apay nga ipilit yu di kayat yu. Kat impagakata na ayatak. Kat iso ti asawa to. Umanaw kan, Diana. Saan ko nga ugali ti makiap-apa? Diyak kaya ti mang pasakit iti pata ka tao. Ngamda kayo umat ngamin ti mang pilit kanya ka mga rami ti tigastoy. Nagpalpalinin da ka daki sa tao. Papanan nyo kan ni Monray Malyong. Ay nawaw, kuyugag ka no amapan iti tanam day di papana. Takayat na ti agsangit iti napigsa. Agi pulong siguro iti day di sira. Ay nawaw. Ay, sumurutak. Ay saanan. Agbati ka dito'y mansyon, panyang. Di ka rumrumwar. Ay nawaw. Sige, ang mabiit kayo laeng ha. Amangan no sumangput adagos dagiti amot ta. Uwin panyang ay nawaw. Sige, mapan kami. Nagsakit ti barukong ko, Tata Malyong. Sige lang, Monray, barok. Irwar mo ti sakit tinagamaw ay nawaw. No kasapulan niya agriyaw ka. Sige, agriyaw ka. Tapno lumukay ti barukong maw ay nawaw. Ay nawaw. Masyanak mo't lang arod itilangan ni Monray nga sangsang. Kasla madudog ti pusok amang buybuy akin kwa na. Kabayatan ti panagsangsangit na ay nawaw. Monray, barok. Sige lang, barok. Isangit mo latawan. Agi pulong kakin ni papam. Taadamot lamapan ko gatangan biit. Sublian ka no madamdama dito'y tanim ni papam ay nawaw. Yubkas mo ti marikrik nama. Ay nawaw. Kasla mabriat ti barukong ko. Masyadakin ni Monray ay nawaw. Isuapan awak pa ilang. Subyag to no madamdama. Kaya't ko nga i-comfort ni Monray. Ngabisyak mo ada masakitan ay nawaw. Ay. Monray, barok. Bumangon kan. Tagar mo sarkan, wan. Diyak kaya ti rumor dito silid ko. Amangan no makita nakmanan ni Manang Angeli. Awanda, rimwarda. Nangag ko itay ang nagsarita da iti telepono ken ni Ma'am Diana. Nagsarak da siguro iti ruwar. Nanapan niyang? Rimwar mo't da mamam. Kadwana ni Rocco. Bumangon kan wan, tamangan kan. Diyak makapangan, Nana? Anya, apay ngay. Maditirik nak, Nana. Anya tinasakit, Monray. Kwa?
Awan? Basta aglaladutak. Awan ganas ko amangan. Masapul amangan ka tapno saan kang agkapsot barok. Anyat kahit mo akanan aya. Awan nanapan niya. Ay, pasensya kaan barok, Juan. Ha? Itian niya nanapan niya. Awan mat basol mo kanyak. Apay nga agpasensya ka ngay. Kwa, pasensya ka, tawan man latimar aramitan mi kan ni tatam amalyong, tapno may sakit da ka kumamat. Dakkel ti mararamidan nyo kinitatamal yung nana. Ket pagyamanak dayta. Mas mariknak at ipanangipatagyo kanyak. Ngam ti mismo akapamilyak nanapanyang. No kayat mo, ipanda ka iti doktor, tapno may pa-check up da ka. Ay, saan nanapanyang? Diyak kayatin ti agpa-doktor. Ken may sa, awan mo't sakit ko. Awan sakit ko nanapanyang. Sige nga rod, mangan kanto no madamdamawan. Uwan nanapanyang. Kayat ko pa iti maturog. Sige, panawan ka nga rodan dito silin mo Bumangon ka no madamdama. Nasakit ti barokong ko. Ken, apay nagpartak matan ti pitik ti pusok. Nakapsot ti panagriknak. Ken, naglakaak matan na mabannog. Maarikap ko manan to'y bukula nagtubo dito ngad ko. Medyo nasakit no talmagak. Kunan ni mama, ajak ka no ibagbaga iti sa bali. Tanong mo amuan da tatamalyong. Sigurado nga ipadoktor dak. Ket kunan ni mama, ano makita ti doktor da ito'y? Sugatan da ka no ti tengad ko. Ay na, nakabutbutan nga talaga. Da kayo la kumanti makaamukin ni Monlay tatang ha. Di yu kumabaybayan. Wen anak ko ay nawaw. Di kagdanag, tadwa kami kinipanyang amang bambantay kan kuana. Urayak nga raw apagtalawin da. Tapag naidaglaangan dito'y balay ta ay nawaw. Awan mo't lat sirsirbi na di mansyon ay nawaw. Pagbalbalin ng dala akatulong iyay. Napatugan kanyak ni Monlay tatang. Iso ajak kayat nga dadakas ang mapasamakan ko na. Wen anak ko ay nawaw. Di ka madanagan. Narigat mo't ngamin. No siyak timang sugsug kan kwa nang agtalaw. Sigurado amadaksa anak manan ay nawaw. Tatang. Okay. Kumusta ka matanyay anak ko? Anyat plano yu kinimunray. Agkasar kayo ka dyan ay nawaw. Ni tatang, saan pa'y Agurnong kami pa'y Kan mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Ha? Ay nawaw. Ay, no kasta. Nakastrek ka adagos iti trabaho. Ay, saan ka narigatan ang nakastrek iti trabaho? Anak ka. Ti pagsayaatan ti inalak ako so tatang, sa anak amarigatan asumrak iti trabaho. Nang runak at board pasarak. Kaadwan at trabaho ti umasidag, when numang sapul iti kas kanya. Ay nawaw, kasta ay anak ka. Ay nagsayaatan. Uray adaw ti pakariribok kak ita anak ka. Naragsa kak lata. Tanaragpat mo matlaang ti arapaap mo ay nawaw. Wan tatang, kitagyaman ak iti kaaddayo akanayon iti likodak amang baybayabay kanya. Ay nawaw, ni Apo Diyos ti kang runa na pagyaman naman ako. Ngamin, iso ti kang runaan anang tulong ken ka ay nawaw. Swerte ak manen ariyan. Nagdubli manen di kwartak. Iso adakdakkel pa iti ipustak. Di ka kampante, Roko. Diyay katamtaman laeng agatahad.
Tama nga no maipaabak mo ti kwarta ta. Saan? Ay, sus. No ko nagtumot kang kakaimaak ti kastoy. Roko, sweetie pie. Maragsak ti kastoy abiyag. Agawaan ta kiti dagpaado iti kwarta, Ariel. Amin nakita ti negosyo, dito iti pangidiretsuan ta. Tapno agdoble adagos. Saan lang agdoble? Agtriple pay Naggapwam itay malamalyong. Ay nawaw, nagawi dak. Tanapan ko kinumusta di anak ko. Ken napan ko imbaga ama ditirik na ni Monray. Iso asaan pala ama kasarong kar di balay. Ay nawaw. Saan unay ang makapangpangan ni Monray Malyong? Gagangay la siguro ti kasya. Taaduket niya raw ti pagdaldalanan na ita ay nawaw. Grabe mo't nga mindarami dagiti amo ta. No kayat la ko man ni Monray. Yawid ko laangan iti kalkalapaw ko. Ay nawaw. No adaman ti mangyawid ken kuha na panyang siyak day jay. Saan ka parparitan namang tulong kini Monray ay nawaw. Ngem pacheck amabayin mo't lakin ka. Ta siyempre, as-asidag tirik na nakanyak. Ta sakit nga raw tinangay aywan ken kuha na manipod baritaw. Ay, sa bagay mo't kit di Ken, ay un gayam. Adan trabaho di anak ko panyang. Ay nawaw, nakastroke iti dakkel akumpanya diti lugar tayaw. Ket no, bilang tag-asawa danton kini anayang anak ko. At danton pagbiagda adwa, tag-sweldo ni anaya. Malyong, saan kumapay aday tati panunutam? No talaga mo't lang adda pa nang isakit mo ken ni Monray. Panunutam mo't ate agbalinto ang masakbayan na. Narigat mo't no di anak mo laang tanda trabaho na. Awan mo't kiditi parikot iti anak ko, ay nawaw. Saan mo arik na tirik na di anak mo Malyong? Ay, Iso nasaya at kumamot laang no makaadal mo't ni Monray. ay nawaw. Pagsaritaan danton kini anaya dayta. Iso danton ti makamu iti dayta panyang. Saan mo na pagproblemahan pay? Isudan ti bang sulbar iti dayta. Mala. Panyang. Maturog tan. Good night, my BFF. Panyang. Ay nawaw. Monray, may sasaludsod, may samot asungbat. Anya dayta, manang Angeli. Inton maminsanan abigat ti petsa ti kalay sayo ka ni Diana. Mayat ka ang mga sawa ka ni Diana? Wano saan? Sungbat, Monray! Diyak kayat, manang Angeli. Anya? Ha! No kastaron, irubwat mo amin agargarat mo, tapumanaw kan dito'y mansyon. Ha? Pumanaw kan, tagburburok ti darakan ka. Nagbalin kan asukir, Monray. Awanan ti dengdenggam asarita. Apay ngay apapanawon nakmanang. Wan taday ta ti dusam, gapu iti kinatangkan ti ulom. Manang Angeli. Anya palanter aramidam. Ingka irubuatan dagiti gargaret mo, tapumanaw kan dito'y mansyon. Manang? Alan! Anya palanter aramidam, aggunay ka na! Ala, umay ka, mapantay kisilid mo. Umay ka, tatulungan ka amang irubot ka dagiti arwatam. Darasam! Di mo kuyudan ti kwelyo ti badok Masaksakitan manang. Darasam nga rod ti aggunay Ay, napiginag ka talaga. Ipulong ka kini mama manang Angeli. Anya? Ha? Oray, agipulong ka ni mama. Awan ti pakibyangan na kan ka. Nakaanupay nga sakit na ka ni mama, ha? Ha? Kayat nakit di pagtalawon kan, tawan tumot lapulos ti pakibyangan na kan ka. Darasam, mapantay ti salid mo. Dayang pakam aminan ang gargarit mo. Talaga ka di nga awanan ti karbengak iti da ito ya pagtaengan. Talaga ka di nga awan patag ko kada mama ken manang Angeli. Ikarga akong ti basit alakasa nga impaidulin ni Papa Kanyak. Ikabil kon dito'y bag ko.
dayta. Para bawakon ka dagiti luplupot ko. Kan, di kwarta ka. O, anya? Ah, Nakaimpake kan? Saan pa'y manang? Mabit man lang? Anyat karga day tayo igamam alupot abag, ha? Yan mo man day ta! Isublim dayta kanyak manang. Itaag man. Nagado a kwarta. Nangalaam iti day ti a kwarta, ha? Monray? Inururnong ko. Inte day di papadagita. Ni, adda pa'y jewelry box mo dito yung cabinet mo. Alam. Ay, manang, alahas ko dagita. Babae lang ti agalahas. Adaya mo't lalaki nga agalahas. Bakla ko nadakan kan ano agalahas ka. Sige, ituloy mo ti agimpake. Isublim dagita kanyak manang. Saan? Kukwa kong dagitoy. Saan Di mo alaan dagita manang. Day tati dusam. Gapo iti kinatangkan ti ulom. Anya? Sa dino ti paggamangan ni Monray, iti papanaw na iti mansyon, gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, imparupa ni Monray kini Diana, ti saan na panangayat iti daytoy. Isu anang rikna ti balasang, ket nabainan daytoy. Insang sangit met ti baro tinalaos a sakit tinagem na. Gapo iter aramiden da ken kuana. Kabigatan na, nadlaw ni Panyang akas laglaladot ni Monray. Isu ang nagdamag ti baket no anya ti marikrik na na. Ngem, inlimad ti baro ti pudno a marikrik na na. Kabayatan na, nagtultuloy met ti panagragragsak da Rocco ken Ariela. Babaan iti panagsugsugal da. Ket amin asapol ti negosyo da, agdiretso iti sugalan. Nagsarita manen da Angeli kan Monray. Ket gapo, tasaan ang maipilit ni Angeli ti kayat na, nakunana anasaysaya aten no agtalaw laangan ni Monray. Kabayatan na, agim impakin ni Monray, ket inasitgan ni Angeli. Pinakibiyangan na dagiti alikamen ti baro. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Babae lang ti agalahas. Saan ay alalaki ka? Bakla ko nadakan kan ano agalahas ka? Ala, ituloy mo ti agimpake. Isublim dagita kanyak manang. Saan? Kukwa kong dagitoy. Saan Di mo alaan dagita manang. Ha! Day tati dusan, gapo iti kinatangkan ti ulom, Monray. Anya? Ala, ituloy mo ti agimpake. Subyan ka, ito madamdama. Manang Angeli, isublim kanyak dagita. Manang! Talaga rupat kwarta de dya, Ma'am Angeli ay nawaw. Ang mala, bayam, takasaritak to ni Manang Mau. Mala, tulba ka mo ti malitang baraw kay nawaw. Tinulba ka kon, Tata Malyong. Nasayat niya raw dahil nawaw. Papanawan da kon dito yung mansyon, Tata Malyong. Di ka pa'y pumanaw. Tanila ang Ma'am Angeli ti mang papapanaw ken ka. Urayan ta ni Mamam, ta iso ti mangedeng iti daytaw ay nawaw. Tata? Ay nawaw. No talaga apapanawan da kan. Di ka madanagan. Tadak amang tulong ken kabaraw kay nawaw. Tata? Apay akas Twitter aramidan da kanya. Ay nawaw. Mala. Agan anos ka baro. Adda ka si ti Diyos. Saan nakaabaybayan? Basta orayan ta ni Mamam Baro kay nawaw. Basol mo matlaang ti amin, Monray. Saan nakadi alapdan, Mama? Uray ka di sikakat kaya't naku napagtalawan. Wan, day tatidusam gapo iti kinatangkan ti ulom. Sukir ka ngamin. Isu a husto ni Angeli, nasaysaya at no pumanaw kan, tapno awanan ti sakit ti ulumi dito'y mansyon.
Mangibabain kan tumatlaang. Mama, numabalin, di kay kaya tapanawan. Tauray na uyong kayo kanyak, pamilya kayo latta. Ngam no papanawan dak, awan ti mabalin ko, mama. Uray konsensya, anak Monre. Sa anak to ama konsensya. Tawanan ti pakibyangakan ka. Iso sige. Nasaya at no pumanaw kan. Taawanan ti pakibyangan mi kan ka. Makaamo kamatan itibiyag mo. Mama, Ala, pumanaw kan Monre. Saan da kan akasapulan dito'y mansyon? Panaw! No kayat mo, ije abong-abong ko ti pagdiretso amon, Ray. Yupresar ko ti pagnanaadak para ken kabarok. nanapanyang. Anya pa'y lang aramidam dita. Apay nga adda ka pa'y lang dita, Monre. Ay, nawaw. Ay, Monre. Monre, rumarkan barok. Tamangan no kabilin da ka manay. Ay, kuyog ako ni Monray Malyong. Ikuyog ko pa'y lang ije abong-abong ko. Taura ije pa'y lang agnaad. Isa dino ti kayat mo apapanan, Monre. Ije abong-abong ni nanam apanyang, wino ije balay may. Ijay balayo, Tata Malyong. Ay, nawaw. Mala, mapankangarutan. Darasem, sumaruno akto. Sige, panawan kayon, Tata. Oh, Nana. lino katakon tigay para kan ka, Monre. Pumanaw kan, kati kan agsub-sublipay dito'y mansyon. Ay, nawaw. Nakakaasim at yaw awer ka. Uwan nga rod. Unay matigas kasap ni Monray na ya. Talaga nga awan apulos ti patag na kadagiti amot ha, Malyong. Unyarod pa niya ngay nawaw. Agsawak na ko ma. Ngam ay nawaw. Awan ti karbangag. Sigurado ang pagsasawanak manin ni Madam. No pakibiyang agtararamidan na. Kayo adwa. Apay nga aglulwa kayo. Nasakit tinakam yo, gapo iti ipapanawan day di amon, Ray. Ay nawaw. Normal lang ngagluwa kami Tamaladingitan kami kat nga rod, Ma'am Angelay. Ta siyempre, maasyan kami kini Monray. Ta kaya rigan na matanti ayop basta bugawan nyo latanay nawaw. Babaunan kayo laang dito'y mansyon. Awan bibiyang yo kada kami nga amo yo. Dagiti lang trabaho yo ti into na rin nyo. Sana tila pakibibyangan nyo. Naawatan nyo. Ala, ang trabaho kayo. Nasayat man, tapi nagtalaw yun da jamon. Naksayang ti responsibilidad mo, Ariela. Wen Ha, kay kayat kun ano awanen dito'y mansyon day dya a tao. Nawaywaya ti panunot ko. Taawanen ti pakaistresak. Sukir tumatlaeng. Dahil dyan nga minalakay Malyong ti mga sursuro ken kuha ng agbalin a sukir ken. Mas daawak nga rod. Sigud mat anatulnog ni Monre kanyag. Amin nga ibagak, agtungpal adagos. Una, tadurdurugan mo't nga minday jala kay Malyong. Tangsit nga minday jala kay. Sana bale, itatapim manawan ni Monre. Sigurado apo manawan day ja Malyong. Taawanan ti ipampambar na nga awir na. Ne, un nga agpayson niya. At amot pagsayatan ti inaramid yo, Ariela. Tawanan ti pambar, day ja Malyong. Wala. Ado di tati maalak ababaunan. Nakaturugan ni Monre. Naiturog ng tinalaos a panagsangsangit na itay. Nakakaasimat. Ngam di ka agdanag, Monre. Aging gang addaak itisibay mo. Di kan tupulos baybayan. Patpatgan ka unay. Siyak ti adada masaksakitan.
Gapo iti sitwasyon mo ita. Nagsakit lang amin a panunutan. Mismo a kapamilyam tinang papanukan ka. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Papanawan da ka pa'y. Anya ak klase ti panagpuspuso ti adda kadakwada. Ulsak ni Monre. Tapno sana makagat ti lamok. Patpatgan ka unay, Monre. Di kanto pulos baybayan. Adda aklang dito amang saranay kan ka. Sayang. Sayang ti planok para kada kami ka ni Monre, Angeli. Pasensya kan, friend. Inaramid ko ti amin na kabaalak. Ngam talaga natangkan ti ulo da Monre. Managbabain a talaga. Saan ang managbabain ti kabsat mo, Angeli? Ha? Imparupa na ti di na panangayat kanyak. Ha? Nasakit nga klunan? Ngam awan ti maaramidak, Angeli. Diana, kasano nga rodan ti utang ko kan ka akwarta. Utang mo lata, Angeli. Ha? Bayadak ka di pa'y, friend? Of course! Ha? Impabulod ko day dya akwarta. Saan ko nga impadawat? Awan pa'y ngamin pagbayad ko, friend. Mabalin mo mat atinagan itilinawas, wano binulan. Uray inutam abayadan. Tinapatag, mabayadam. Oo, sige nga, Rod. Patuloy ako. Uli tagtag daw iti dispensa. Okay lang. Masaya nga naklang iti napintas a planok para kada tayo kada Monre. Ngam, okay akon. Awatag ti kinapudno. At talaga adinak kayat ti kabsat mo. Makapasurun tumat ngamin day Monre. Impasubunak. Imbes asaan ko abayadan ti utang ko kani Diana. Kapilitan abayadak. Takas di mo ti inaramid na. Iso ahusto lang tinaramid ko. Ti panangalak kadagito'y akwarta kan alahas na. In fairness, talagang adu ti dulduli na kwartana. Sobra-sobra dahito yung pagbayad ko kani Diana. Kan dagito'y alahas na. Puro abalitok dagito'y. Idulin ko pa lang dagito yung alahas. Tainton maibos ti kwartak. Sakon to ilako. Papa na, Mariel. Okwa. Inaksok nalan tinaduma a negosyo ta. Sige, tadyak pa lang makarwar. Kaya't ko ti maturog ng agmalmalam. Napuyatak ngamin na nagkapoy ti sugalan. Kat, nga baka kadimanan, sweetie pie. Siyempre, ano man ang tinapangabakak Ariela. Talaga nga suswerte ak. Sapay ko mga rod, takasta ka na yun. Kasta ti kayat ko. Suportado na ka Ariela. Mapan ka nga rodan, taiturog ko matin Ariela. Ni pala Angeli ti mangimaneho ken ka, tanapuyatanak. Lukasta, makisugsugalon ni Mang Rocco, mami. Wen, iso ka na yun amapuyatan. Apay ngamin nga itultulok yung. Kwartayo ti sugsugal na, mami. Kasanon no maibos ti kwartayo, gapo iti kasusugal na. Saan to amapasamak ti kasta? Tanalaing ni Rocco iti sugal, Angeli. Anya? Imbes ada kayo ti again enjoy iti kwartayo, saan taday jemot amang Rocco? Uray kayat ko, no awan mat maigamak a kwarta. Awan mabalin ko. Wan takasano? Itultulok yo at tengtengaden na kayo day amang Rocco? Iso ti masursurot? No anya timbagana, tungpalan nyo mat adagos. Di kan sumanao, Angeli. Agsubang takadimanan may papan iti dayta abanag.
Uwan gayam. Ada mo adakkel asugalan, mami. Ha. Oh. Anggam, adda ken ni Rocco dagiti ATM cards ko. Awan pagsugal ko. Nalakalaang day ta, mami. Kaya't yo, ta isuro kayo iti aramiden nyo. Ha? Kasano, Anjali? Panyang, nakaturog kan wenno nakariing ka pa'y ay nawaw. Nakariingak pa'y malyong. Saan na ka makaturog? Ay nawaw. Uray siyak. Ay, agdarumak sa Panyang. Ha? Idarum ka ti panangalan ni Ma'am Angeli iti kwarta ni Monre. Saan nga ta? Nga adariribok ti mapasamak. No aramidom ti kasta malyong. Ha? Ay nawaw. Amangan no dakdakas tupay ti aramidom dakin ni Monray. Iso ano siyak ti matungpal, uray sa anen. Ay nawaw. Nagdakkel agatad tinapukaw kin ni Monre. Inururnong na piman na kwarta na dayjay. Ngam inala ni Ma'am Angeli ay nawaw. Masukatan ti kwarta malyong. Tinapateg. Nayadayon ni Monray kadagiti awanan puso nga amuta. Sa bagay magkidi Ngam ay nawaw. Maasya na ka talaga ito awir ka ay nawaw. Uray siyak. Ay, Adda ka di problema Panyang ay nawaw. pampanunutek ti kaadda ni Monray ije balayo. Addan nagkinaawatan da iti anak mo. Kasano no mailaw anda. No kastaman bilang Panyang. Pagkasarik idan ay nawaw. Ha? Kat kasano nga rodan darap haapta para kan ni Monray. Nasaysaya at kumamot laang ano agadal pa'y nga umuna. Santo mga sawa. Ay nawaw. Kas itinakon-nakon Panyang. Bayam nga isudat ag problema iti dayta. Pagsaritaan danton iti anak kaway nawaw. Ala, maturog ta nga rodan. Good night. Ay, Panyang. Panyang, uy. Panyang. Ay, nawaw. Nagkidaman. Panyang. Shh. Mas tawa ka talaga mo't iti da ito ya, Panyang. Man nakibiyang mo't no daduma. Ay, nawaw. Nang runa, no may papankadamon rikan anaya. Imbagak lang arodin adinan pagparikutan ti may papaniti day tabanag. Ngamsang ka ulit na. Ay, jakmat maawatan ti ugali day ti apanyang no daduma. Ay, nawaw. Agtalinaid ka lang dito balay Monray, ha? Di mo pa kadanagan ti aramatem. Tas siya kun ti makaamo iti amin. Pasensya ka pa'y laeng, anaya. Awanan ti kwartak, tain nala ni Manang Angeli. Ala, di mon panunutin dayta. Masukatan to iti ad-ado. Para ko makadata day a kwarta, kastamat tundag iti alahas ko. Imbis nga adda aramaten ta, para iti masakbayan ta. Awanan Ulitek, Monray. Masukatan to iti ad-ado. Iso adi mon panunutin dayjay. Okay? Okay nga rod, anaya. Sige, rumara kun Mapanak ag trabahon, Monray. Okay. Aganad ka, anaya, ha? Uwan, agyang manak. O sige, patuloy kon, Monray. Apudap-hap. Ay, nawaw. Agdalusak man dito'y silid mi kinipanyang. Tapno saan lang nga iso tagdaldalos dito. Kaasimot ni Panyang. Agure ka.
Anya dagitoy papel. Ha! Anya tinakita ni Malyong, gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat, nobela ni Jenna Almoite Diaz, kan iti direksyon ni Isagani Yalong Polyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Tigasat. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.